Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakan hon yelak ka jong ka YBSC Football Club Shela. Kalayo ban khor ya ka jingjob haka sngi play perda ya ka lepong yelak ka football. Kabla tep kum ka CM IV LPFD Arhajar Kakhandai Arhajar Arpo. Bala penya da ka Lakse Sports Club. Haka ni ka sngi ka YBSC Football Club Shela. Kalala ban pelem no ya ka kanhon jong ka MLP Football Team dah henriu gol lasan gol lengba ka jingi shot tiebreaker. Hadian ke jingi kha da march gol haka jingi khon jong ka kelas step bat kelamin. Kabalalong haka arp santereng mentau nai wing Arhajar Kakhandai Hamadan mau ken join haka snong Lakse. Haka ni ka sngi ka na man of the match layo da Russell Lingdo naka kanhon YBSC Football Club Shela. Yaki kusnam haka ni kasngi lasam da uba si marngar ubolong uway ni kisam narang ba kani kathan. Haka pors dangi kani kelempong la play perda da UMLA ka Noston uba M Bersan kumukongsan. Ringkat ka jingi dan lang usodar ka snong Lakse uba H Thongni ki reurang ba ka snong Lakse ki dikhot ban nongkit kam ka Lakse Sports Club bat ki wede ki balasha khot sobha. Ayo,